Hadim baka sorkar jela kala shimrai ban pleno eki skul nadu ka shitarik ubanai nailor arjar arpwe. Nakalyang kadon bosku media network kala yo banyakran barki kartu kan ningut ki kemiki kpa jongki kena skul barka jingkili balabu hakmat jongki kalong. Hatu kisngo shngan ban pa skul no eki khon jongki. Dan na pedeng jongki kemiki kpa kile tho bakidang sngo artaten ban pa skul eki khon jongki. Dan pat ki baong balada ka sorkar kala play ki skul ti ki haban pha hi ki khonjong ki skul namar ba la jandap arsnam ki khonjong ki kim yo shu ya ka jinghi kai ka babyang bat ki lapan paru ba ka online class kam ajing mun toy ei ru e mi ki khonjong ki bi pate pajing right sorkar on dino itu skul di ni ru bi pate ngitan ni ka bisno ada apa idan pada kasar on batang gitu ay vaksin ya tinggal pada skor itu man tidak ada long kata tidak ada namar meeting man ya kata tidak ada bidang ya kata dia tidak itu kosong kerja pihak skor ini siapa tani kan ni lah long kata namar itu skor tidak suku itu mau balik yang liban pa di sekolah namar kam daman toy te ka online ru ka online class ka bang ngom toy hindi ka nulur ka sekolah te ka pahi bandamon na sekolah pati nya kata pati kumi ada ka snem bala kurus ka ko kira shop ye ka to ka hafi li ru kila yada ye ndai kisutho exam ru kum sul tha ka online class kim sutho kumu dikdiklo baso tang ban balong no baso ko tang pendapatan di ka bay school ro ni happy pensil ila laki penlang rumah na ina ta pa apa no ha ni di ko na di rumah ko la di bahit ti jogaru kelas 9 ni di paniki barat ti kata ti ampa ka so snanki barat lahir ti asudu hi kumno banle ti di barat ti pasmusngan lakin ya kata pan ya kata ya itu empat ay vaksin di ada empat ay vaksin ni paksya serta ini te ni wahi ba nama kasarkar ko ang bakitu di bal ay vaksin di ang kiyo to mo kata kecil kita ini long atatin no te kata lada kadai ka ba lada kasarkar ko ang ba kami lay lani kami dua jeng pangsu ini ay maling ay kejeng penyak ini di bawah haluan ni akan kamu urol dan bay kesokan itu om pelapatin itu tadi atatin di kabay halor kabay school padero di om bansiu di ladaki ladang siru kemut imyo su am banyo ban ko exam final hak ni bansiu itu hak ni banyi le istam bansiu nang mikikon likin yo bande kupay na sngan tempat sngan berarti samba dakila apre pada gasto ni hakha ni danin kha te mlang ramag sadu ikon dong ike iban sngan kaya ra ni hindi tang kumbalong gasto tulong kami dai ke kami dai indre te ya ka bakin su ayu kin su pa kom to te kadang era ni ke haka jingpai changi mata tingas no ba da supai tina ko tingi pantana ka serta tingas no ba kini kijing pang kidang kiyo sa sisya tingi pada sudan da kijing singan na mata jong kikun kijingi tende bangi da phai pada sekalian kikun ram iba kila dan la sabi ti bapli kamra jaka ban no khamtam itu bedang red lai jaka bila sedang menang kon tho antar ro ndai mata kila biak yang bapli kamra marbale kala long kada ba syok sahi te sunam si kon batay ladangin ong bangidang tienru tepas kalian ikun ru la sosnai kala dengan ngim tieng ro ni iba kating pang matangi kanang ngo kitan kana malakol kanang jor te ni ting si ong iya kating sa kasaka ka papanyan mo laki ong pleno ru idan ni kating suting ladangin khang sa ru ni hindu ikun jami te na takadam si ong suknum senang batay si ong beda kala apli te ladak apalagi masih hapai te ladak kam patlir kumon hapun ni hang ta ya kai sarkar kan le min ma nang demo na marba kejing tiang rakadan kejing du rakadan te nak takadam mo ngin ong do deng nang batay te kejing kem sanga te ngasno ba kadang kejing du ka bangka
Namar kami ada ibat kapilai di sekolah, ibat kapal siwa online lagi. Namar kaba pilai sekolah dia jeng batai barak mah beraki period. Jadi mah kila banyo lo jeng batai barak pai ba nang tu lah tak kisah bahali kila yo jeng batai sibuan. Teling ba ke online class pada yang isu ang na tang basya le am teling ba ke mobile. Ni kadang ke jeng do sibuan. Namar ye bidang re le ba plik rakin suto kan sia le am teling class online class. Tede namar ta kada teng kini kipuan ke ba dang re hi la sula na ino kuntu. Kamdan ke jeng rabi elem ba kan online class na kena siam ba kunta. Si kabayarap si kaday tangi kasi kibala aja ya kibala poy laban ang na lapoy gina matrix siya neng kelas mutu itu kelas kaget hindi at kadan kira amday tamat jal kataro kadan siya kaya sibon bagi aban lecha school kelas bagi sila na niya poy tingas no si bandong ba dia thai si ni online pas kamtam lele si bapli kan rat bomdan wag ba dunat ba tinjar kaya lada kidan ko nang ngusang na yeng kaway mobile kilaban ko ba kano kaya natakada nga so baka dati tingko ng sibuan na ikikilikin pa ng kakikon sa kibakin suleling ba sa kani online class ni so kidan kami bakin piyo na kata school hi kami kalyang tiya pala ni om kanaman na kidan kijing ro ray habang pagkatha pa det kadan kijing rap sibuan mapiyaling ba kinlay sa school asap na thai tung tahi mas teman na perkat ikalway jok kikuan ma na marba tingteng ba na ladang perkat kikuan na ba sa online class la pas makanaro kidan giba ma ada kipas ini kipas entah lembaj kan anak online kelas tingin laban siya niat kipas bahan kipas pindah laban dia kalau kita ceng hanta ceng perkat entah itu yang sibuk sibuk dia ngacain laban tak